Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Titaraken ni Filemon. Dimmakkel anakurang ti panunot ni Filemon o Bing. Isupay ti makagapo. No apay a pinanawan ida ti amana. Ngam saan ang nagbalin alapad ti kasasaad na, tapno ipatagday to'y ti inana. Gapo iti kasasaad na, makuna asaan anormal ti panagbiag daytoy. Iti maysa nga aldaw, kat. Nanang! Nanang! Oh, Filemon, anak ko, apa yan? Kitam da ito Nangalaam iti dayta apag-ong. Napidot ko, nanang. Sigurado ka, anak ko? Ang mga nuadamot akin kukwa iti dayta. Awan? Malangarod, mamati akan ka ita. Ngem nuad daw may mangsapol, isublita Nanang. Awan ti mang sapol iti da ito'y. Tanapidot ko lang dya si Dagtimburnal. Isu ako kuwakon da ito'y. Jak nakita da dya pangurangan Ni Filemon ti kahit mo asawan, Duraw? Wen, Tino. Ni Filemon ti dakdak kamata ka pangurangan. Ora siyak, jakmat na kita. Awan nga rodan ti mapagtripan ta. Nga roda? Talaga ka di ka masyan kan kwa na? Anya mo tanday ta saludsod mo? Tabagin man ti pagsaludsod mi ti day ta? Ay na, anya ay ti mapaspasamag kanya. Kompormi mo't lang agpaison ti masasaok. Mas dawak kan ka, Tinong. Agpada kayon samatan kan ni Filemon nga aguuyaw. Por Diyos! Hindi ka kumamatag sa iti kasta, Duraw. Anya ka matay. Na. Umingar kan samatan siya ka, Tinong. Kasla kaya't nakmatan na dangran iti kastadyar mo. Tanangam titignay mo, Ayan na ngay dyan, tarakan ko. Sa dinunten na. Tarakan ko apagong. Ayan mon! Apay nga saan ka mo ito na masarakan? Sa dinunten mo! Daytoy kadi ti sapsapulam, Filemon. Nagpintas ko a babae? Daytoy kadi ti sapsapulam. Wan, apay nga dakan ka titarakan ko. Kinapudno na katarakan ko daytoy, Filemon. Ngam si dadaanak amangitad kan ka, kat isondo ti agbalin asalak ni Bio. Ngam ikarim kanyak, nga agtalinaad ti kinasingpot mo, itilaksid ti kasasaad mo. Wan, singputak talaga. Singputak. Ala amon daytoy apag-ong. Agyamanak. Ha? Awanan? Nagpukawan dyan na pinta sa babae? Nagpukawan? Ay, awanan! Awanan! Filemon, anak ko, agriin ka. Filemon. Ayan dyan, tarakan ko, nanang. Ayan na. Dayjay man ni. Ha? Ay na, kung nakalakit din nun napukaw. Ay na, si kakit dimot anak ko. Anya ko maaga po ang mapukaw. Nagtagtagainap ka laeng, anak. Alakit din. Ituloy mo ti maturog. Ay nanana Bilen, bilinin nyo lang ni Filemon. Asaan nga mas asidag kadaduro. Tama nga nun niya ti aramidon dakon kwa na. Ne, apay Lara. Ay sus nana, awala ti panagtalag ko kadadoro. Nang rurakot ka na yun daa paglulukwan ni Filemon. Wan nga rod balasang ko. Maasyanak iti anak ko. Iso akanayon abilinak nga agtali na idlaengan dito'y balay. Nana,
Ngam saan kumat akanayon ang mabambantayan ni Felimon. Iso ano daduma kat makarwarlat ta. Sana bale, tano makitak ni Filimon, bilinat mo tapno maliklikan na dagiti kas kadadoro ken Tinong. Masuro na ka talaga, Tinong. Apay, Doro? Kasano? Umad-adaw mo tanti, mang isaksakit ka ni Filimon. Doro? Makapainsulto di kas jay. Dahil jay na pangurangan ti sakit da. Ah, anya nga ron ti planam? Kaya't kung ay kaniti pagnakman dahil pangurangan. Ha? Nung matsambak dahil jay, talaga kabilag. Sigurado nga isakit ti nana. Di raman kun pati dya ginlalay ngay nana. Anya? Maaramid mo ti kasta? Apay kit din na saan. Kabalak nga ramidan tanyaman na plano. Kat ipanamnamak yun ka, Tinong. Ipatungpal ko day tay, ti kabiitan, apanaway. Filimon, Ha? Ay, si Kagayam Lara. Kita mo, nagsingpot da ito'y tarakan ko. ne, nangalaam iti day ta apag-ong. Napidot ko. Katarakan ko da ito'y. Ha? Nasingpot to'y tarakan ko niya. Wan! Umay ka, Filimon. Kuyogan kan amapan iji balayo. Ang mga numara na anda ka pa'y daduro kung Tinong. Katnoan niya manan ti aramidan dakan ka. Agyaman na Clara balasang ko. Diyak manen nasiputan arimwar dito'y balay ni Felimon. Awan anyaman na Belen. Imbagak matan kada kayo. Nakasagana ak atumulong. Naimbag ka pa'y taamo nga isakit ti anak ko. Saan la asyak, nana? Ado kami amang isakit ka ni Filimon. Gaputa maawatan mi ti sasaadan na. Lara, balasang ko. Nasingpot ni Filimon nga uray pangurangan. Nalakapay nga ibaon. Mas dawak nga rod kadaduro. No apay anadagsan tirik nada kan kuana. Gapumot laeng tapangurangan. Day tatikang runaan ang makagapo, balasang ko. Nana, Iso nga agyaman ak unay kada kayo. Taam mo yung nga isakit ti anak ko. Nagkapumanin ni Lara dita balay da bakit bilin. Anyaman nga tanti, naramid na dita. Imposible mo nga gusto ko ni Filimon na pangurangan. Saan na mabalin? Siyak lang tagtagi ko ni Lara. Kat jak itulok nga tiwon na kitinti may sala nga pangurangan. Saan na mabalin dita? Hanggang saan na bali? Tanong may patungpal kung tong tiplanong kadagitagi na. Kaukwak tong mata ni Lara. Kat sigurado ka maaramid ko tayo plano. Felimon, anak ko. Mamin ano ka di nga ibagakan ka. Ano mabalin kat agtalinaod ka laeng dito unag ti balay. Awan matimad yung araramidak na rumuara ka. Pudno nga awan, anak ko. Nga madalaga na. Ang mga numara na anda ka manindadoro kat paglulukwan da ka. Nanang, Iso nga aginggat mabalin. Agtalinaod ka kumalaeng dito'y unag ti balay. ha? Doro, si Kamot Gayam. Anya ter aramidam ditoy. Oh my God, sarong karan, Lara. Nakainom kan samet, Doro. Mabalin ka di abaliwam tulaangan ti umay. Tani, agmay may sakita. Adda kami na Isungorog nga pananggan. may. Awanan ti makalapod ka na kita. Maramit kong tiplano. ha? Agsilsilap ti tarakan ko apag-ong. Anya nga tati mapaspasamak. Ha? Timak ni Lara day jaya. Ha? Kalata din magkalakas la tao ti tarakan ko apag-ong. Ha? Ringwaran dito yung balay. Ay, surutak ti tarakan ko. Tulungan daw! Ulimot ka! Ita, awanan ti makalapad pa'y kanya. Anya, kita ti parswa da ito'y. Pag ko nga nagbalin na tao, sino ka? Wata! Agpaiso ka diti ibagbagam, Lara. Wala na.
titarakan ni Filimon tinangispal kanyak. Kasano napasamak dayta? Jak mo't mailawlawag. Nagbali na kasla tao titarakan na. Nupay pag-unglat na tilangana. Kat iso tinang bugbog ka ni Doro. Anya? Ay, Diyos ko. Anya akinadatdatlag tinapasamak. Kasi itinakon Nana Belen. Jak mo't mailawlawag. Ngam masiguradok at talaga adat-datlag ti pag-ong at tarakan ni Filimon. Manipod nga rod idin, ubing, tunggal at dapagkan. Kanayon at tumulong ti datdatlag at tarakan ni Filimon. Isu ang nagamak dagiti managdakdakas. Aging ka asaandan akinayat, tinagindag iti dayta a lugar. Gapo taamuda nga adda ti tarakan ni Filimon, amang paksyat iti kinadakas. Bueno, ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.